arona modimo wa ka ha ke be speaker ka fela se fitisa ditaba tse wena o batla hore la ya ka tsona bosigo bona modimo wa ka ya re ke re ene mona re hloka mohawa ke hloka mohawa ke hloka o bue le nna o bue le rona ka lebitso la morena Jesu. And Jesus told them, Marana Jesu abapolela manziana ari. Betampilo ke khotse le fatshe. Marana Jesu Kristo hari ke tla hlola le fatshe. Party.
Yohane ga o le o se mona o re ke se le fase Yohane ye monyena Bibele se re yena ha bua o re o bua mantswe a se na o re we have overcome o bua ka morao Jesu a hlole a sana le bopaki ba Jesu o hlole e le o hlole we have overcome. Mamela, we are not yet to overcome. We are not to overcome. But the past tense, we have overcome. We have overcome. We has honored the Lord. Madam, who's in the fast? Amen. Who's in the fast? How fit la pele Yohane ya tshwana bukeng ya tshenolo chapter 2 o sa bua mantswela a bo ke mona Jesu o re ya ka disetsa o fela ditiro amen ke tla ba ne mo o re ba na le disebe ba ke ba amen ha ke tlo sola pele a re ya ka disetsa o tla hlola okay fine mana ke paganya mona magana Jesu Kristo o ke hlotse Yohane bile wa motisa wa mapostolo le hona le se hlotse bana o se a shwe ma ha ka bokenya selo ya tla hlola tla mnya o ja se fata sa bophelo ba tesi na o tabela ba ka motiko di kwa bona Hanta response. Kama kiwa na hata kama hizi fulana. Amen. Jesu ke mona. C'est pas ça on a fait I have overcome. Amen. Tayari tolo ke daba kile. Kizeki tishanali. Mwana na Jesu Kristo awezi kama hao. Mwana na Jesu wa masha sifaba. Ele hao fakulu. Ele ha patolo. Ele ha patolo. Mama na tolo ya rona sona ilo sebelezo. Ese isaino ikiki no ifedi. Haiba ile tano ufita. Paramente. Mama na ese fitine paramente. Yeze zoni mente. Yeze zoni kasete. Yaba ya pasa. Ese ikini kala constitution nuri. Ese
Kalibiswa Jesus. Kalibiswa Jesus. Shabela mwana Jesus wazoko. Mwenyemo mwasa makanzizili. Wilozuba. Ungile sikasa hali. Hali zile. Kutimo mani obona lebana. Habona lebana. Mushanyana na angamo koho hai. Yaba ukorisa leba. Alikorisa hantle. Iza hakilisa nishola la mokola ya hantle. La filautla. Leba na monati. Leba na hake. Yaba le asukwa le asubela. Kama majima mili yaba lena yisi hali subela. La wala kaa. Jane diabona mho. Amen. Yaba mweneno ofumona utufuzi man. Kyo nileba. Imine li shwi. Sekita ne onisha fera manole mutana. Luwezi kaja etinya mona mho. Amen. Abaye ke itinya roko kota. Koko mona murake. Aba haita te. Leba na nakale wezi kaja etinya ho kaposo. Mona mura umwanasi na maitsawe. Hausko prema shoma. Leba na nena kila kali. Aba na tukuriki kila yewe na mona leba la kalina. Leo sikasha katinyanga leba la kalina. Sikamata ka mtuba mona unsukudisa. Yaba mutuna hapo kanini tani mulkanita kanini leba la kalini leba la himo. Leba na kila kai panta ufaminyeta ngau hauhe. Wasanga na kuona na kuyo sasa nanga uhauhe na katwa upoka. Amen. Jesus kimone. Mwana mwana amu. Horono fumana lebe. Kwa ebe mwana. Khutweza competition ata shona. Ota ngani mwana. Hauka shona jale. Hanga ka shona kitole. Yaba mshanya na wanda take competition na wote. Khutweza na kaniba. Emo taona pili. Now, eka hauweka mama yaba olla hahulu ufuzu ata ila haja nyana kia na atafula ebe ukadi managena mshagana na itaisha wana pangazina jikibela mwana mulila hatile jikomo tawo amen yaba mwana hulu kukana napi eba mwana wakukino wanyanja na wanuka awatamuna mwana haizu mwana mwana aikilisa kambama hona resi abona nina neni maragana baka wane kubata kulo afara eba mwana haizu au tuwi yawa uitimi de fero tushu yawa dada mwana jela mwana tuwe mwana wane mwana kwa nasi zingane bada mwana santa mbaba ta usunda fena wazira utulogia hao kambanga baibata usunda fena wafaka mshaka zima muri hata kulogiaga hata maweza competition lulena haini santa nikia muleleka hajeta khali santa kulogiaga hajeta mehoba wana kitekana nikulo malo kulogiaga mamena tuweza usanta ni hajiza mbaba ta usunda fena mbaba ta upanisha fena wazima utulogia hao wazima utulogia hao mbaba mreru haba ta uchosa hule ni mjibu wakaka mtuega zima wangare Jesu ushine wena man Jesu ushine kono kifumani haini kulogia roho baratoba ka kulogia roho sabana weza la khane sajale kulogia hao sabana ya competition sajale kulogia hao umuhuti Jesu kimuhuti amen Jesu kimuhuti halikali shema mwana mfura shwa mwana wafuzo wezika mha Biblia siri mwana Jesu ure have overcome amen mwana Jesu ure mamena haba
But it's by grace alone and His mercy. Amen. Oh, by grace and mercy, by His mercies and His grace, we have overcome. Amen. Now, what is mercy and what is grace? Mercy is the act of withholding the deserved punishment. Mercy is the act of withholding the deserved punishment. Amen. But grace, amen, is the act of being given what you did not deserve. Freedom. And His mercy for an assassin. On le
yaba mo ahudi o mamela case ya haya kholo nore a itoloka a itila ba go patswana mo ahudi ema itse ha bona dikgapha se ke le tla mahlonga go itse ha bona mesarabe yo khona le ka ga yona ba mo ahlola go tsonyana go be a re khono ke tla begere o mpo pakane sekete fela sa molodi o mpo itsamaele go mara ngwanaka le sona sekete seo ha ke na sona mo ahloya ka go ya kwana go ya kwana ha tsena a kaisa a dina le twa go tsena go na o sa batla sekete seo ha ke na le pase di se bui e se le molao o tla ba ya shankane go na ngwanaka ha ke na mokgwa wa go ipatala ya ba mo ahlodi ha bona sena a ba fihla a tloa sekolo sa bohahlodi a beya koto ya bohahlodi fase a beya ka sa ha tsa bohahlodi fase a theoela fase ha ke ta o theoela fase a ya le sumane a fihla a dula sekolo sa maswi a hlobola kobo ya hae ya bohahlodi ha ke ta o hlobola ya fase ya ba ka special sa hae fedite sa malodi a fihla a sibeya mo go makalwa batho ba tlo se mola a ya se sa malodi mona ha ke ta khutla la tlase a nka koba ya hae ya bohahlodi a ya pa a khutla la sekolo sa bohahlodi a ya go le wena o se mona o ke tlo pata ho ya o na le o pata le se kelo ya le mo go le yo se you can go mamela go how ke casual e pata le se ke mo hahlodi e pata le se ke mo hahlodi e pata le se ke mo hahlodi ke mo hahlodi wa le tata wa rona ke la mo hahlodi na le se ke na le lo ra fona se pata le se mamela o pata le se ke na ko ba le mara ko e shweza he wena ke thotwe ke pata le se aba e shweza ke tsena ko ba le baba le le tsemo sa ba fa semester ha ke tsena o fu didi crossing on the year o fete ha kai mara ko e shweza ko he wena thotwe ke pata le se o ko shebe no se tsena ko he wena di no se kwena ba le pisa di no se ke pata le se Jesus va che sa amen ha tsona pele jo hanne mali ke ya Genesis ya Revelation ore they have overcome by the blood and the word of their testimony ga se ka totse pati ha tsaka kena la ka ga madi bane ga fe mahala ka mahala. Now number 2, by the word of our testimony. My man, hona le ka mo ya o tana wenka ho mo phatala le tsa satano ke fela ke le kulile le ka nnete ha e bona le temo di mai batla is the word of your testimony ka batla ha o phatala tsa o phatala the word of testimony ka ha o phatala tsa
Okay, fine. Hona le dintho tseo Morena Jesu a ba jwetsitseng tsona tse ba fang kgotso, number 1. Number 2, the assurance ya hore ba hlotse. Ha se nna ke manina re ba dila ke manoto ba ka. Hai kala ere, I have told you these things so that you may have peace. Amen. Ke le bolelletse ditaba tse. Puso ya ka ke ebe Morena Jesu na itse bona. Amen. Ha re ke di shebana Jesu na itse sentse di aketelo Morena Jesu wa hlola of hearts. Ha re ba re verse 1. Morena Jesu Kriste o re temanenyeso chapter e so ba gore all this I have told you with Peter so that you may not fall away. Come on, say man Jesu na tseba gore le yetong la bophelo na ntse bitsa the fall away. Mare pele ho the fall Jesu o fa letsoho le ka o boloka le ka ara nako ya the fall. Mwana so o ile temana ye mo ya tafita gore le hanga tsamaya go ya moriti wa lefu Jehova o na le nna e se Jehova fela magedi ge la hae le seng kokotaro sa hae ke tsona tse siusa ha se batlaga ke se ja o wena tjena hobane o na le mere leo ke e siusang ka lona. Amen. Motho wa ngata wa tsaba bothata wa bona ke hore ba rata dirapotse ya tafole kapa ke tafole mo tsenyedi mara ba ke kgotla mo tshwele. Amen. Ere ke re go pele go kgotla ya mo ditulo pele go tafole mo tsenyedi go na le kgotla ya mo ditulo. Amen. Yo tla na o tsena ene re ke o fetsa ha o tsene o le mo o na le sheso mo ngatsela ya o sensa ke sheso mo ngatsela. Amen. I have told you this so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. My man, someone that said that for you, of the late, can you see the Makada and the Luga? You won't break out on the Aga. You are too late. I already know. And I never give you the things that are sadness and the Gashi. Amen. Maru ke ba fela wena o connected yena o tsamaile o tla o bontsha se kgolo tse patikile. Jesu ke morena. Ha re bala verse le mane. Verse e rata ka o fitisa chapter e yena. Ore but truly, very truly I tell you, it is good. It is good that I am going away. It is good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Amen. Just like I tell you, it is for your good that I am going away. Now, what about the chapter I have told you these things so that people may hold over. Again, now, there is a person who is so like you. Amen. Amen.
send the advocate. Amen. Ele moyo halala. Hobane re ha ke tseke na lolo. Moyo halala ke ke. So tlo ya bona ke ya bona ka o pheta ha. So tlo ya bona ke bona le ka pheta ho khotsi. Moyo halala o tla be ha te se sa tsamaya. Ha so. E go go tlo ke le na ho ba ni se sa hata le o tsamaya. Ebe go tla moyo halala. Moyo halala ke advocate. Amen. How about a advocate? Yeah. Kivuga yayo na yo mwana Yesu wa haholo kiki na yo vuna kipi bosi ya kipage Yohana wa chapter 5 verse 1 era bana beso ke mo le tsitse ba seo ho le ke tsile za se ke baraka na se za se let's say you have the advocate na le mweli. Amen. Tsoke ba ka ho itisa mona go re Yesu ni ene the advocate kapa ke the advocate. The advocate Jesus, or it is good for I to go. Or it is the advocate, the Holy Spirit. Amen. Now, why the advocate Jesus was the advocate Holy Spirit? Yena azero hope. Yena haukuwa kayo. Mwana Jesus haukuwa kayo Holy Spirit. Ori yena. Utalo hutatoi. Amen. Utabale luna hope kani na kutoze boli te. Kuisalimu tena tozale fasi. Hope utabale luna. Marina hakina luna. Kina luna manafela. Baba fiteni hakina waona. Amen. Eli kisa haina Jesus ute maza singana wana kama shona matatu. Amen. Mwisho natasha jana kingine so that's not that I would. Je le compte de na Jésus hasa ndio ndio ngabo. Tsatsi le be ya tsiba le tshwesa. Le tshwesa ke ke tsama le tsama o tshwana na Jésus. Amen. Mo sana tsama ya South Africa ba le khono lo Panama. Le 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 o swa di tishane le khoma mela ye. Amen. El ha ke no rera a ke no ba he wa bua ma he so that's it. Hai na ni Jésus. Amen. Ko ba ke ba ta lo ka ta o le ba ni Jésus ka ke ka anta le bona le na harna ke ni za di ka ta ha ka Jésus na ta kgono ga be mo le o na ta no a tsama a ke se ya tla ba ka ho ya tla ba ho le ka dina motso wa tsona Jésus yana ha ko ho di ka mama le ke ni o ke se le tso le tona la mo di bontata. Amen. Ha o so ku ke ya tsebo ko ku Jésus o se le tso le tona la mo di bontata ene mo di bontata ya lu ba kana ho botsa le kima ke ya no be be ke ya se no le e be ke ni God
va venir rattan haholo e mi fa fesi ke mo ba se ba fesi ka amen wasema ke mfua ka wasema ke rattan fesi amen il est ça là quand ta haye au sens il est ça la fesi amen la rattan fesi ya et donc je sais que Dieu respire où il rattan ka qui fait amen qui fait des hommes tu vas pas tu vas pas amen hawa to kana ka hali patana la to hona le mokia mo se di le ba ke se so mo se faso na ta sola ke ki yeyo ho te tu le peni ke ni ba ke ho so fana la ke ni le ke si se di ba ke si to na lo sha na to ese ke tu mo fu di ki yeyo amen hali fika mana sheme ke se ke si ta ke respect que se fa